ati amayandi makuru ati nuko MONUSCO yarahiye irarengwa ko itazajya muri uyu mujyi wa Uvira atari ngo AFC/M23 ije yonyine kubaha urufunguzo kandi itegerezwa kutaba kure yayo. Nese ngo wenda kuvuga ko M23 na MONUSCO bafite ikihe kibazo ko n'ubundi byasabwe na M23 bikaba byarubahirijwe ubundi kibazo cyaba kiri hagati ya MONUSCO. Erega tunibuke yuko MONUSCO ibana na M23 mu mujyi wa Goma, ibana nabo Kicanga, ibana nabo Kiwanja, ibana nabo Kanyabayonga n'ahandi hose hatandukanye. Umubano n'imituranire ya M23 n'imikoranire na MONUSCO ni ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu bishyashya. Ikibuza MONUSCO kudeployinga Uvira, uwitinya uri muri Uvira ninde ko n'ubundi ntabe batabanye, yakutumba iramuzi. Urumva ngoma zitiramuzi, leta deployinze muri Uvira ntigeze ivuga ngo ntidushaka MONUSCO. Yego. Urumva M23 hiri MONUSCO irahaza, irindi shema MONUSCO saka muri M23 ni irihe? Ubundi MONUSCO deployinga ko bayideployinga nibo barashe M23 2012 bona Batanzania n'Abamarawi n'ibitwaro na kajugujugu zabo, ndetse ne batanaza zirangabo ntacyo zari gukora gukora kuri M23. South Africa niho rizonga M23, none M23 yarayizonze irayigaranzura, none bigeza naho South Africa iguruka. Nabe M23 irobinze tubundi mukora iki hano? Giye nabonye ko kiri n'umusaruro M23 imaze mwaka ibanamo na MONUSCO, imaze kugenda irobinga abantu muri MONUSCO ibereka ko iriya ntambara ntacyo bazageraho. Nicyo bicyuye South Africa. Ntago muri cyo South Africa kirimo gutuma SADC yiruka na MONUSCO yari isigaye imikoresha billion y'amadolari itabuze budget, kuko ntago ubundi Afrika ifa mu gucyura abasirikare babo muri MONUSCO uzika no yatangije operation yo kurasa M23 Springbok ubundi ni ikirango kiba mu birangantego bya Afrika y'Epfo. Troupe Sud Africaine nta kintu bisigaye aricyo ni nk'urubori, ni nkuru yukiruvuye mu rubori. Sabwo nzika ba Bangladesh abirigwe n'abandi bose, kandi urumva bari dispatched bagiye bari no muri za Ituri, banza umve ko abasirikare 700 Afrika Epfo bavuye muri Goma MONUSCO isigara nta kintu iricyo. Rinze SADC ishanke yamaze guhindura imitekerereze kuri Tshisekedi, na cyane ko ari umuperezida wenda kurangiza manda ziwe. Urumva bakareba kuri Kabila ushobora kuzafata ubutegetsi cyangwa se n'abandi bazabufata batari kure y'icyo izo za Afrika Epfo zabazifuza. Nkavuga ngo rero inyungu za Afrika Epfo irabona itazazigeraho, na cyane ko amabuye ya Kongo yose ari mu maboko ya Amerika. Yego. No kuvuga ngo Sandri ubutaha niba ikirombe cya X cyarimo aba South Africa bagicukura, noneho partnership ikaragiye kuri Washington na Kinshasa. Ubwo ruvuga ngo umunyafrika vuzi bamabuye nacukura n'ibyo umutima we waruri azahangana na Amerika kuko arimo gutwara imari ya Amerika bumvikanyeho nande na Kongo Kinshasa. Sandri ntacyo babaje gukora, baje mu gace noneho influence yabo yacitse amazi. Rero kimwe nuko na Afrika y'Epfo na Amerika avuga ati mubo twizeye bajya Uvira niho watangiriye, Afrika y'Epfo ntabwo irimo, nta nyungu z'umunyamerika Afrika y'Epfo ihagarara neza biri kumwe n'Abashinwa n'Abarusiya bari kumwe muri BRICS. Urumva kandi intambara muri Kongo irimo conflict BRICS, conflict Amerika, bari abihugu byishyize hamwe. Afrika y'Epfo imaze iminsi ikorana imyitozo ya gisirikare na Iran n'Uburusiya. No kuvuga hari umunyafrika y'Epfo wese Amerika hafite allergie, none ibaha amafaranga abatunge batari mu nyungu zayo. Abuvuga abandi bazaza simbazi rero, ariko subundi yazahaye abantu abire bifaranga izabihe mu 23 ibakorera akazi. Umunyamerika bahe amafaranga bakoye n'imihanda ijya Rubaye. Vira FARDC yakoze abazarendo bakoze uretse gatosoza ikibazo cyanjye kisoza sibyo. Wigize wumva ibyo bintu abaturage babivuga, ariko se niyavuyeyo umugabo witwa Marshal nawe akavuga ati mama 23 yahemutse ko yavuye muri uyu mujyi wa Uvira, abaturage kwemeze gutya. Ese Human Rights Watch hari nabwo bwa mbere yabivuze, ntiwabonye ibyo yavuze abazarendo bakoze muri aka gace? Reka nkubwire Sandrine, hano turangaho tutashaka kubagama. Ikibazo cya Kongo ifite ikibazo cy'intambara n'urugamba niba zifite. Yego. Ibibazo muri side ya leta no muri Ventura byahaba. Kandi abaturage kugira ngo barakeze inyeshyamba kurusha leta, kabone no girimo bahemukira kuri ya biragoye. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni,
ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntabwo twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Gusa njya mbona rimwe na rimwe hari abarundi marsha b'umutima ubona ko nyine umuntu avuga ati niba supermarket njya guhahiramo ntibamubwire ngo amafaranga ntago turi buyakire kubera ko uri umututsi cyo rumuhodo, ati wa mugani kubera iki ahandi ushobora kubiyasanga, kandi koko ni nabyo marsha ndiko mbitekereza wa mugani marsha no ukunda gukomeza kwishyikira ati niba hatari inuze station bavuga bati uyu nguyu niwe tugomba gusavinga, uyu ntago abyemerewe. Abantu barakubiswe babuze essence mu kubitirwa hamwe, amadolari y'idovise yagize mu kubitirwa hamwe, ku isoko mugiye guha ibiciro byazamutse mu kubitirwa hamwe, undi yabazanye amakipe y'abato n'abatutsi ngo bitange iki koko mu byukuri. Mbese nyine bitababaje bihorera navuga ati Burundi bo barabye-expose ati nta kibazo, ati kuko ati aho kubigira mu mitima bo barabivuga bakabishyira hanze. Utagifite utafite icyo kibazo uwumva gitekereza nkuko urimo kuvuga bavuga batyo ndi kuvuga ku bitekerezo nyine nadushingira iryo duka turibone tumenye ko ari igitangaza cy'ubwoko ubungubu kihaye gushinga butike kikabyandikaho turebe icyo azasarura. Ariko noneho nta kibazo, reka tubitware gutya nabwo ubyumva gutyo nabiguma ni we muri we kuko ntacyo binyungura. Hari ikibazo se ubundi se izo confidence niziki ubifite nta kibazo kuko nenda kuyimukuramo, sibyo kwimukuramo nabyo kandi bivuyemo nta kiri buhombe. Afite igihugu yitiriga Burundi, nta ndirimbo yubahiriza igihugu y'abatutsi n'abahutu ihari, nta banke nationale ihari yaba naba ikimina ntabwo uzakibona ugiye kureba, nta restaurant nta hotel nta kiniki. Intambara umuntu arwana amafuti iri primitive jure ku muntu arwana intambara iri primitive na primitivité yayijyana yayijyana ku ntahangwa yayijyana inyabaranda yayijyana rusororo yayijyana yose agenda ajyane nayo kuko nta kitwungura. Giye nshaka kumenya ngo birungura iki muri societe, dans le cadre social, dans le cadre économique, dans le cadre politique, na cyane ko izo kuba bitari faisable kubura feasibilité yabyo nyine urayisanga muri politique. Urasanga ibaye umuntu wari uhanze muri leta mu butegetsi niki ejo bari busubire n'amatagendeye kuri icyo ngicyo, sibyo no guprotejanya ntibiri bukunde nyine ni buri bunyoni baragufunga ntacyo byakumari ibyo ngibyo. Nese uko urugero rwiza ujya kureba muri politique zo muri Afrika abarwanya na kenshi usanga bafite icyo bahuri buriya na Iprona yavugaga ngo bavuga ngo ni icyama ngo cy'abatutsi n'ibintu nk'ibyo ngibyo, barakubwira ngo bagaza ngo yahiritse ngwena ngo yari nyirarume ngo niwe yimubyara n'iki kiboyo ngo yapfanaga ikina bagaza buri kimwe cyose. None se kureba kikuracu kingone mwako niba nugira gutya aguhigira ari uwo musangiye n'amaraso asanzwe, ubwo sibyo biraza kutwigisha iki? Nakubwiye yuko izi politike zifasha abantu badafite agenda politike na manifesto igaragara, kuko umwanya uri mupira wafashe abantu bawogeza bagira gute uri mu trendinga ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bagombye kurimo bakomporeninga ivuriro, bakomporeninga umuhanda, bakomporeninga essence n'icyabagirira akamaro. Rero utwo tuntu bakomeza kutuzamura cyane kugira ngo babe bibagiwe. Ni nka political opium, n'urumogi muri politike uha abantu ngo batumure batubwenge ubwenge bwo kukubaza imihanda kukubaza ikindi nugira n'amahirwe bagiye kugutora bagendere kuri icyo ngo nakinishije ikipe y'amoko buri kimwe cyose maze bumwe bugukurikira ubundi bugukurikira. Politike ntabwo ari ikintu. Ejo muri Uganda nahoze ndeba mu kanya ku binyamakuru bitandukanye, hari umudepite batoye ngo banze kumutora kuko yari yabahaye amatara n'amashanyarazi, araza ahita ashyiraho ikipe igenda irandagura nazo amaze guswata ngo bakuraho insinga z'amashanyarazi bateze ko dutwaye muri bati nawe mwantwaye amajwi. Urumva politiki ukuntu imeze Uganda byarabaye yarabirandaguye ejo banze kumutora. Azi ibyo bintu koko tuzahora tubivuga ntituzarambirwa, ariko icyo umuntu yumva yemera afiringa nacyo ntagikomeze. Hari uwenda kukimwambura wa mugani hakwiye kugikangisha abandi. Sandrine rwose icyo ufite ntafiteho interest jya ukigumana jya kukimwira nta kintu bimbwiye, kereka niba hari ikintu mbona kiri bunye interest cyanyungura, kitanyungura ni icyawe, icyanjye kitakungura ni icyanjye, kigumane gutyo niba udashoboye kukisangiza mu byiza. Nuko Marsha ati amayandi makuru ati nuko Monusco yarahiye irarengwa ko itazajya muri uyu mujyi wa Uvira atari ngo AFC M23 ije yonyine kubaha urufunguzo
kandi itegerezwa kutaba kure yayo ngo ku giti cyabo ntibizeye ndabonanzeho abakatanyama ati reka tuzarebe niba koko ino MONUSCO ishobora gukandagira muri uyu mujyi wa Uvira cyangwa se dutegereze niba FCM 23 izaha ikaze ino MONUSCO. Nta hantu byanditse yuko M23 izaha ikaze MONUSCO muri Uvira physically kuko ntago ibyo byari kuba iyo M23 iba ari igikontrola Uvira none muri handover ikaba ariyo handing over MONUSCO. MONUSCO ntago turabona itangazo ryayo rihakana ko itazadeployinga muri Uvira ntarwo yitegeka. MONUSCO ni ingabo za Loni babwira ngo mujye habazagenda. Yego. Igisata cya gisirikare nta musirikare wigenga. Hanyuma rero kuba M23 itari muri Uvira MONUSCO ntabwo tuzahajya M23 idahari ntago MONUSCO yitegeka. Kandi ikaze rya mbere Lawrence Kanyuka yari bahaye ndetse no kuba MONUSCO iriho ku rutonde rwashaka kujya gusekiriza Uvira n'ubusabe bwa M23. Nese ngo wenda kuvuga ko M23 na MONUSCO bafite ikihe kibazo ko n'ubundi byasabwe na M23 bikaba byarubahirijwe ubundi kibazo cyaba kiri hagati ya MONUSCO. Erega tunibuke yuko MONUSCO ibana na M23 mu mujyi wa Goma, ibana nabo Kicanga, ibana nabo Kiwanja, ibana nabo Kanyabayonga n'ahandi hose hatandukanye. Umubano n'imituranire ya M23 n'imikoranire na MONUSCO ni ibintu bisanzwe ntago ari ibintu bishyashya. Rero nujya no ku ruhande rwa Kisekedi urasanga babana muri turi babana Kinshasa n'ababana hose. Ibyo byose urasanga ntabwo wavuga ngo MONUSCO haro batabana muri Kongo cyangwa batigeze babana. N'abazarendo barabanye n'abamercenaires barabanye urabyibuka muri za operation za Springbok na buri kimwe cyose. Yego. None se jewe nkunda umuntu umenyera kamana igisobanuro n'impamvu yacyo. Ikibuza MONUSCO kudeployinga Uvira uwitinya uri muri Uvira ninde? Ko n'ubundi ntabe batabanye. Yakutumba iramuzi. Urumva ngoma zitiramuzi. Leta deployinze muri Uvira ntigeze ivuga ngo ntidushaka MONUSCO. Yego. Urumva M23 hiri MONUSCO irahaza. Irindi shema MONUSCO isaka muri M23 ni irihe? Ubundi MONUSCO deployinga ko bayideployinga ibyo ngibyo nova ntacyo bivuze. Ahubwo MONUSCO nivuge ko iramutse nabivuze nuko yabize ko ntambaraga isigaranye mu gihe Afrika y'Epfo yaciye abasirikare ba 700. Kandi bari abasirikare nibo barashe M23 2012 bona batanzania n'abamarawi n'ibitwaro na kajugujugu zabo ndetse ne batanaza zirangabo ntacyo zari gukora gukora kuri M23. South Africa niho rizonge M23 none M23 yarayizonze irayigaranzura none bigeza naho South Africa iguruka nabe M23 irobinze tubundi mukora iki hano. Giye nabonye ko kirari n'umusaruro M23 imaze mwaka ibanamo na MONUSCO imaze kugenda irobinga abantu muri MONUSCO ibereka ko iriya ntambara ntacyo bazageraho. Nicyo bicyuye South Africa. Ntabwo muri South Africa kirimo gutuma SADC yiruka na MONUSCO yari isigaye imikoresha billion y'amadolari itabuze bije kuko ntabwo MONUSCO buze bije ngivuge ngo hari icyo Afrika y'Epfo yatakazaga. None kuki MONUSCO bano bantu uno mwaka ushize bafite lobbying za M23 zimaze kubacengera. Wenda reka tuvuge ngo banakoze balance bareba Goma mu gihe cya leta ya Kinshasa bareba na Goma mu gihe cya M23 dans le cadre sécuritaire wenda babonye difference baravuga ariko waruzi nimeze reka tugende bo baravuga ngo bamaze imyaka 27 ba participa mu mutwe w'ingabo utatanga umusaruro none bataturashaka kubaka igisirikare cyacu bundi bushya tugasubiramo amategeko n'amabwiriza reka ducyura abasirikare bacu bazo batozanwe n'abandi. Icyo ni kimwe n'ikindi Afrika y'Epfo MONUSCO ishaka inabivuze ishobora kuba yikanga ko imbaraga zawo zimaze gushira zimaze kusa n'izikendera. Oya ubune Afrika y'Epfo mu gucyura abasirikare babo muri MONUSCO uzikane yatangije operation yo kurasa M23 Springbok mundi ni kirango kiba mu birangantego bya Afrika y'Epfo n'ikipe yabo rugby niko yitwa kandi barakomeye muri rugby kwisi. Aho abonye Springbok nicyo kintu ni nkuko wabona Okapi uhabona Kongo ni nkuko wabona Gaseke cyangwa Ishaka uvuga utana n'u Rwanda wabona Musambi ni Uganda wabona buri kimwe cyose burya hari ibirango bigenda biranga igihugu bishobora kunyura mu biremwa runaka ariko rwose MONUSCO sans troupe sud-africaine nta kintu bisigaye aricyo ni nk'urubori ni nkuru yukiruvuye mu rubori. Sabwo nzi ko aba Bangladesh yabirigwe n'abandi bose kandi urumva bari dispatched bagiye bari no muri za Ituri banza umve ko abasirikare 700 Afrika y'Epfo bavuye muri Goma MONUSCO isigara nta kintu iricyo. Urumva ese kuki Afrika y'Epfo iriho rirebana ayingwe na Amerika yifuje MONUSCO noneho China igashyiraho veto. Urumva kuki Afrika y'Epfo kuki Amerika butabara uburyo bwo kurangiza MONUSCO ikarangira ikavaho bakafata bagenda bakuramo abanyembaraga noneho uburyo bwo guterminatinga MONUSCO bukazanyura muri ubwo buryo gucika intege. Ubuse tuvuga ko hari ikindi gihugu kigiye guhita cyohereza abasirikare gusimbura Afrika y'Epfo
ubundi se bazabanganya imbaraga. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, MONUSCO iza hariya bivugwa yuko yari ije mu nyungu za Jacob Zuma, urumva, yego, kubera peteroli bari bizeye muri Virunga Park. Noneho ibyo ndabivuga mu buryo bubiri. Eida MONUSCO ifitanye Kongo, Afrika y'Epfo ifitanye amatiku na Kinshasa na Tshisekedi kubera Kabila waje Goma, lobbying n'imbaraga za Kabila zikaba zimaze kuvuga ati basaza mwitare ntacyo mukoranga, n'igihe mwaje ku ngoma yanjye mukuri cyanga ko mwarwo mu ndinze. Sadek ishanka yamaze guhindura imitekerereze kuri Tshisekedi, na cyane ko ari umuperezida wenda kurangiza manda ziwe, urumva, bakareba kuri Kabila ushobora kuzafata ubutegetsi cyangwa se n'abandi bazabufata batari kure y'icyo izo za Afrika y'Epfo zabazifuza. Nkavuga ngo rero inyungu za Afrika y'Epfo irabona itazazigeraho, na cyane ko amabuye ya Kongo yose ari mu maboko ya Amerika. yego, No kuvuga ngo Sandri, ubutaha niba ikirombe cya X cyarimo aba South African bagicukura, noneho partnership ikaragiye kuri Washington na Kinshasa, ubwo nuvuga ngo umunyafrika vuzi amabuye nacukura n'ibyo umutima we waruri azahangana na Amerika kuko arimo gutwara imari ya Amerika bumvikanyeho nande na Kongo Kinshasa. Ubwo aracyura ingabo rero kuko ayo yacukuye arahagije mu myaka 27 asigaye nayo umunyamerika, kandi bareba nayingwe kubera ko baragiye no gushinja Israel ngo kuyisha abantu muri Gaza, urumva, kandi Israel ari na Amerika bihari. So Kongo rero MONUSCO itarimo abanyafrika y'Epfo zero. Buriya MONUSCO kugira navuze ntiyarangiye, bara no barashaba M23. nabonye ariko minsi yashize bavuga ko ngo amafaranga yo kubaho warabonye ngo bivuga ko amafaranga yo kubaho ngashobora kuba agenda bataka ngo ubukene. Erega saa yabo bavuga ko Amerika ngo ishobora kubishaka gusimbuza ngo iyindi yitwa gutera, bazanyibutse mu comment. Ntabwo mbiza abayenda gusimbuza, ariko gusimbura Afrika y'Epfo hari maze imyaka 27, urumva, yego, nubwo umuntu yaba ari umugore cyangwa ari umugabo wubakanye n'indi myaka 27 ukaza wibwira ngo uje kumusimbura muri urwo rugo ngo uzaba igitangaza. Urwo rugo ruba rukomeye, urugo rumaze imyaka 27 nubwo MONUSCO atari urugo, ari ikigo kimeze kuriya, urumva, yego, biba bigoye cyane Sandre. ntacyo babaje no, ntacyo babaje gukora, baje mu gace noneho influence yabo yacitse amazi. Rero kimwe nuko na Afrika y'Epfo na Amerika yavuga ati mubo twizeye bajya Uvira niho watangiriye, Afrika y'Epfo ntabwo irimo, nta nyungu z'umunyamerika Afrika y'Epfo ihagarara neza biri kumwe n'Abashinwa n'Abarusiya bari kumwe muri BRICS, urumva, kandi intambara muri Kongo irimo conflict BRICS, conflict Amerika, bari abihugu byishyize hamwe. Afrika y'Epfo imaze iminsi ikorana imyitozo ya gisirikare na Iran n'Uburusiya. No kuvuga hari umunyafrika y'Epfo wese Amerika afite allergie, none ibaha amafaranga abatunge batari mu nyungu zayo. Abuvuga abandi bazaza simbazi rero, ariko se ubundi yazahaye abantu abire bifaranga izabihe mu 23 ibakorera akazi. umunyamerika bahe amafaranga bakoye n'imihanda ijya Rubaye. Jana uri umuti amenyo pe. Mu 23 ikora imihanda, ariko yakora amafaranga yo gukora imihanda ijya mu birombe. Mu birombe gusa icyo mbonamo cyo ni kimwe nuko ari cyo kintu bakomeza kugarukaho, banavuga ko ngo ibi ngibi bishobora kubera ba 23 navuga igisubizo. Bati nubundi Uvira ubwo igisubizo reka bita bisobanura, ushobora kwibaza uti ikihe gisubizo. Bati nubundi Uvira yabuze uyifata, abaturage bakomeje kurira, ntacyo bari gukora abadukuyeyo. Ati nubundi reka ducanga ikarita nubundi hahirerema. Ibyo no gushyashyariza nese M23 iri mu Uvira itanga ikihe gisubizo. Ariko Marsha wemera ko igihe bariyo twigeze twumva nk'ibyabereye muri uyu mujyi wa Uvira FARDC yakoze, abazarendo bakoze, uretse gatosoza ikibazo cyanjye kisoza, sibyo? Wigize wumva ibyo bintu abaturage babivuga, ariko se niyavuyeyo umugabo witwa Marshal nawe akavuga ati mama 23 yahemutse kuba yavuye muri uyu mujyi wa Uvira, abaturage kameze gutya. Ese Human Rights Watch hari nabwo bwa mbere yabivuze, ntiwabonye ibyo yavuze abazarendo bakoze muri aka gace? Reka nkubwire Sandrine, hano turangaho tujaka kubogama. Ikibazo cya Kongo ifite ikibazo cy'intambara n'urugamba niba zifite. Yego. Ibibazo muri side ya leta no muri Ventura byahaba. Kandi abaturage kugira ngo ngo barakeze inyeshyamba kurusha leta, kabone no girimo bahemukira kuri ya biragoye. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa.
abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.